Image TV yang biru singbu teng kumanaurin mataram nok sebolonina ngasigi melu pau pijari Manipur ge oiba phio masi loisinaba double standard sarkar asina thabak paikatrabadi political party tarana miyawi mihut sinduna warep lorgani haina 10 political party convener KA Santana phongdokre A road map for restoration of normalcy in Manipur highway hiramda nomui oiba academic discussion ama pangtokre Thawal district ki Lomi Marfu Tarukta Lupa Lakuncha Taret Lising Nipumapangi Senpamgi loan Yentokre Loinana Delhi government ki excise policy Tahung Manungda withdraw Togodavani Haina Congress Lusingba Nabjot Singh Siduna Haikre Housing Mapunga Pau Lovirasi Manipur oiba phibam mase loisinaba palib lenga asina CSO sing amadi mari leinaba khuding invite tawduna negotiate tawnaba khongthang lokhutaba targadi lenga ase yaudраbasu like minded political party tarana negotiate tawnaba thawak paikhat lagani haina 10 political party ki convener KA Santana phongdokre ngasi Manipur press club ta pangthokpa paw infam amada makhatan hai athuba matamda negotiation tawnaba thawak paikhat rabadi sarkar ase yaudраbasu political party tarana thawak paikhat lagani maram asina paliba sarkar asina negotiate tawnaba lambi hana paikhat piu irang asi matomta nemthakigani haiba wakhalonda sarkar asina adumak ngairaga leibagi mongda tawribasi yaningde maram asina Purup ki kenaba thamdana double standard sarkar asina thabak paikhatrabadi 10 political party na miyawi mihut sindana warep lorkani haike ngai ba si loirabane adana sigumba phibam se masi dait khuding se ngasi ekoi bharat paliba ekoi Narendra Modi gi amasung ekoi Amit Shah gi Bharat Sarkar adu Manipur paliba CBN Sarkar haiba BJP double engine sarkar maruina aina di double standard jo habsai marni ke noida makoi je double standard kayuma tamda ki de sop mama kayuma tamda mai ke sop mama da sigumba double standard sarkar singase machine kayuma ngamjawidi akoi na Manipur laiba praja miyamga CSO singa aduga akoi political party singje tanaraga negotiation kumai to kadegi haibase madi wari bama akoi athu de lor ko yai aina mayam phonok seri aduna akoi ngasi akoi amona jo akoi awa phonok seri Manipur Amoromda Pawimi Pamadu Saruk Yakiba Shiv Sena UTV gi UBT gi BPL Siam Hai Hojik Miyamna Penudrivasi Palibalenga Asina administration the Chown Asoiba Labadagini Hojik Wariba Pio Masida Minister Sinba Sindabagi Tongana Tamkraga Matik Saba Madi administration Hivas Minister Ama Labor Pami Tangnari Pio Masi Santana Loshin Hybrid Numit Humnida Loshin Bayabani Haiki Paugi Mipamatuda AAP AIFB AITC CPI CPIM INC ZDU NCP RSP Shiv Sena UTB UBT Gimihut Singsu Saruk Yaki ngarang tada nahan na SDPO sibagi sequence when ngarang tada ko mayam aram by force we mo we mayam hogulak tan toy do mayam pien do mayam hen malak tan toy ni sigi pien da ba si krai da no si administration ji krai no ma ahobam le re orang saya tanggal satu naik double engine double standard oiba double engine je uji everything yang biu uji kain tu ya dah lambi khang dia lagi communicate sigi ukoi kena nahan pim sama na ukoi ke Facebook tu kaya itu ukoi ke net hadi si ukoi ke ukoi lain itu itu na hai itu yang na value question ni betul kata jadi ukoi ke broadband sambungan tu gambu kata ki uina tahu re uji everybody broadband ni mengat terlalu sama re adu di net hang ukoi articulate tiaba Manipuri Hosik Oiriba Pim Masina Relief Camp Taliba Singh Kulungak Liba Volunteers Singh Gi Kalaga Yum Palabi Ningol Singna Hayengi
यांगैगी निंगोल चाकौबा चलरoi loinana चाकौबा अमा सिनबदा संगलिब सेनफम सिंग रेलिप कैंप अमदी वॉलंटियर सिंग द मतेंग पांग से हाइना अहिबम ओंगी सोफियान फोनोक्रे सनुलाल न सिंगुना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोप पाव इनफॉर्म अमदा सरुक याखिबी अहिबम ओंगी सोफियान हाइ इरांग असिना मरम ओइरगा लैखिद्रब सिंगी इमुंग मनुंगी अवाबद सरुक याबा ओइना अमदी रेलिप कैंप द लैरबा खुलंगाक इब सिंगी पुंगिंग थवत पोइना निंगोल अमा ओइना फिरेप असि लौबनी निंगोल चाकौबगी दमक युमदा सिनलांगलिबा खुदिंग खुलंगाक लिबा वॉलंटियर अमदी रेलिप कैंप सिंग द मतेंग तौबियो हाइके नोखेंगा इबा इबुंग सिंगिबु खलागा निंगोल चाकौबसे चचाररोय निंगोल सिंगपु हाइबदि निंगोल सिंगपु गदबा युमदा चतपदा पु गदबा पलम हाबि लांगबा हैरा ओइगेरा मो ओइगेरा पुलपतो निंगोल सिंग पुलपकी ओइना हाइदि खाइजन मिनारागा लेइबा लिप केम सिंग अदगी नोखेंगा ngak iba ibung ba sing da kathok ase na hairege aduga निंगोल सिंगी दखिनागी दंगता लांगिबा इपाम लमदंगी ibung ipa sing imai pa sing dasu ai haijari अमरोमदा पाव इनफॉर्मदुर सरुक याखिबी सनुरालगे एडवाइजर थिंगाम ओंबी इबेट थोइना हाइ मौनहा सिंगना लौरिबा फिरेब असि सनुराल न सौगतली निंगोल चाकौबसी अखोइ पुना लेमिनसी चाकौबु नुमित खक्त नतना अतोप नुमिता चाकौबसु तौबिगनु लोइनना मैतेदा ऑनसिंदुना कुकी सिंगना सिफेट ततना लंदारिबा असि करेमनबो ओइना ठोकनी मैते सिंगना लांथेंगनरकलबदी कुकी सिंग सेनफम लेरोय मरमसिना अखोइ पुना शांति ओइना लैमिनसै हाइके अदुना नुपी पुनमक्सु अखोइ खामसेन मची लांगदना कोक्सेट यतुना अखोइ चपतना लंफम मयादि यावबनी हाइबु वफमसे थमदरे निंगोल लोइबी सिंगना ngasi हाइखिबु वफम दो तसेंगबा निंगोल नातनी नखोइगे फिरेप चपतना लौरबा तरो निंगोल लोइबी पुनमा अदुना मियामगी वफमदा निंगोल चाकौबा लेप लेपसी नुआलगा सुगमतसु फी अचब सेलगा इपाम लमदमदा चाकौबा चाबसे लेपरसी हाइबु वफमसे थमजरगा आई मणिपुर की बॉर्डर टाउन अमा ओइबा मोरे की खुल अहुमदा ngasisu combined team na operation chathabda खुसु खुलाई अमदी combat dressing फागत पंगमख्रे ngasi operation chathakiba khulsing adudi tawlal village sengjang village amadi laikul village dani aduga operation adu chathabda special commando more district commando 5th IRB more police Assam Rifles samadi border security force suyauki aduga ngasi phangba ngamkiba polam sing aduna mobile phone ani gai tata ama sakani panba gari taruk camouflage ki full t-shirt ama local made pipe gun ahum amadi gun powder composite mixture singba kaya yawi haire Manipur da niyam niti सेमजिंदुना पुथोकपा सेल पुथोकपा लोन पिगनी हाइजिंदुना मियोय कयादगी सेल लखथोकपा असिगुम मखल की कंपनी सेल इन्वेस्टर ग कानबा यामना फंगनगनी हाइबा अमदी मनी चेन तौबगी ओइदबा थोंग कया सथब लेरे हाइरिबा सेल पिगनी लोन पिगनी हाइना लाकपसिंग थाजबिगनो हाइना मणिपुर लेंगा की इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की डायरेक्टर अन्ना आरामबमना मियामदा खंगलकली हिरम सिगा मरी लेना कंपनी कया अथिंग बथम क्रे हाइरिबा अथिंग बथम क्रबा कंपनी सिंग अदुदी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी NIDHIS इंश्योरेंस कंपनी अमदी अतई मनी लैंडर्स सिंगनी असिगुंबा आइना यादबा थबक असिगा मरी लेना ईमेल SMS कॉल सिंग तरप थेंगनबदी CID क्राइम ब्रांच की SP नत्रगा साइबर क्राइम की SP नत्रगा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी अमदा हेक्ट पाउ पिबियो हाइरी सही असिगी मे अहुमदगी हौदना मणिपुर नार्को टेररिज्म सिंगना मैतै सिंगदा ngasi फाव लेप्तना चथरकलिबा लान असिदा अशोक अपन दनखरबा खुन ngakpa singi manungda khara hena haksang ipibam soklaba amadi imung manungi pibam sadaba khangat laba miyoi manga da November tha asdagi hauduna makhoi gi treatment chathariba matam phawba tha khuningi lupa lising ma pirgani haina kokomina lauthokibagi matung ina ngasi ahan boina Kaksing district tagi miyoi anida lupa lising ma gi tengmang piba haukhre kokomi gi thongi singna haktheng nana mayum da chatuna ngasi tengmang piba haukraba miyoi ani adudi kaksing makha laikai sawal asangba pareng dagi mayanglabam syam sundar amadi kairak mamang laikai dagi samrai lapam saitamni makhoi ani hokhiba September tang 9 gi
Palengi Taudokta Nomai Maruna Panbadagi Soktuna Lakivani Makoi Animak Hosik Power Pamundagi Handokpa Ngamdana Lady Nasigi Tengwang Piba Adu Soktuna Laiba Kairaktagi Samra Lepam Saitamna Pondokibada Aigi Imungasi Aina Su Nomdra Talaga Hingzaba Imungni Hosik Aina Pamundra Tadran Laibana Adukimatic Awaba Hybrid Oire Wari Matam Asida Lenga Tok Liver Land Asida Asiana Aso Open York Pada Pigani Haina Lautoki Batengbang Singsu Pivi Rakani Haina Kudongsa Pivi Ragadi Hena Kudongsa Oigani Haina Lenga Kiponing Singsilakli Sarkar की मदद लगी चलो जिंदो कुछ नहीं आता कि हम चिंपी में हम इंग्लिश में तो पुंग हम दरबनी ना मुझे इसी ना दरबनी ना मायूं ना बा आवाम मायूं ना ना सही sarkar की मदद लगी तो वह आप जिंग बता रहे तो कितना थोड़ा तो भी रह गए आवाम मतंग जिदा खेल खुदों चाह नहीं sarkar की मदद चिंतन थमजन Nasigi Tengmang Piba Aduda Saruk Yakiba Kokomi Medical and Healthcare Committee ki Coordinator K YK Direna Pondokpada Tok Liba Lan Asida Asok Apan Nanglaba Laying Bagi Matau Tarabas Singda Kokomina Manipura Liba Tongan Ba Hostel Singa Kusam Naduna Mateng Pangro Lakli Kokopina Lautokiba Karahena Pibam Luna Soklaba Hosi Lying Shatariba Imung Manungi Pibum Karahena Soklaba Mui Mangada November Tasidagi Hauduna Makoyi Lying Shatariba Matan Pauda Takuningi Lupa Listing Manga Piring Haikiba Adugi Ahanbo Oi Ba Piba Hobani Masi Punamak Miamna Kokomigi Medical and Healthcare Corpus Panda Mateng Pangbira Kibasing Aduna Asopasing the Gimateng Pangbang Zavani Masida Natana Anabasing Asigi Matauta treatment Kuding Maksu Kokomina Togani Miamna Kokomi Medical and Healthcare Corpus Panda Mateng Pangbirak Lagadi Tok the Beirang Asida Makatana Asopan Yorpada Hena Mai Pakna Mateng Pangbangani Haina Fondorkle. Habak Amusung Lebak Miamgi Satariba Kantrigasi Damakta Miting Miamna Kokomi Oiba Adumlaba Medical and Healthcare Corpus Panda Pangbirak was sent pumping Aduna. Ekoi miam da ekoi soi pal bising kita mateng pangba ngamjabani jana miam na ko first president su angam mateng pangbira ga di hena sengjaliba ekoi gi khongju keno se thabak ase mai pangna ponthokani ha bisima e miam da thamjage ha bo khongji thang A roadmap for restoration of normalcy in Manipur Hiramda Nomugoiba academic discussion among us Manipur University ki auditorium da pangthokre Research Club Manipur University Amadi Manipur University Students Union 2022-23 ga kusam naduna sinba discussion hodopagi thoram aduda Professor and Lokender Singh Vice Chancellor Manipur University T.H. Sonamani Singh President Musu Professor M. Premjit Singh Dean of Students Welfare Manipur University Amadi Professor I. Gambhir Singh President Mutana Athoiba Mitunglen Singh Thoramapu Amadi Akhanaba Mitunglen Singh Oina Saruk Yaki Tarunga Mari Lainana Manipur University ki VC Professor and Lokender Singhan Hai Teng Banganba Haibna Wapam Ama Oirbasu Achumba Haibidi Putognaba Honagadabani Valley da Kundaminari ba community singi right thinking Mui Sing Yauna Mipum Kuding Tolaktuna Punna Sanminabagi Mapam Ama Semba Matam Oire Haina Pondoki Nasi Thorum Adugi technical session Amadi Ani Subadap Amadi Anida Professor W. Navakumar Singh, Department of Anthropology, Manipur University, Amadi Professor N. Joy Kumar Singh, Department of History, Manipur University, na Moderator Oiduna, Resource Person Singh Amadi, Akang Ahi Kayana, Tongan Ba Hiramda Wa Nganki. Numit Nini Satagadaba 4th Korean Studies Workshop for Indian Educators in Northeast India, Ngasri Manipur University ki court holder Haudokre. Korea Foundation ki Sentang Makada Manipur University ki Department of Foreign Language Koreana Sendra Pangthokpa workshop Hodokpagi Thoramda Manipur University ki VC Professor and Lokender Singh Department of Foreign Language Korea ki Program Director Professor Hyun Kyung Lee Embassy of Republic of Korea in India ki Deputy Chief of Mission Sang Woo Lim University and Higher Education ki Director Rangita Bali Waikhomna Mitunglen Singh Oina Saruk Yaki
थौरंग मरी लेना मणिपुर यूनिवर्सिटी की VC प्रोफेसर एंड लोकेंद्र सिंह हाई इंडिया की यूनिवर्सिटी की मनुंगदा अहुम सुबा ओइना मणिपुर यूनिवर्सिटी दसु कोरियन लैंग्वेज दा सही मंगा की इंटीग्रेटेड MA प्रोग्राम अमा लाकदोरिबा मथंगी एकेडमिक सेशन दा हौननबा सेम साबा लोइरे आइन फोंडोखी वर्कशॉप हौदोपगी थौरम अदुदा लैंग्वेजेस सिगी मथांगदा रिसोर्स पर्सन कया अमदे महरोय कया नसु वा nganke भारत लेंगाकना लौमी सिमी सिंगी याइफो थौरांग ओइना पाइखटपा किसान क्रेडिट कार्ड KCC की खुथांगदा मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लौमी मरफु तरुकता लुपा लाख कुंथ्रागा तेट का लिसिंग निफु मापन की सेंफम लोन ओइना यंथोखरे DC थौबाल कॉम्प्लेक्स लेबा इलेक्शन काउंटिंग होन रा पांगथोकपा थौबाल डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ओवर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी तरेट की मेंबर मरफु तरुकता लोन यंथोकपगी क्रेडिट लिंकेज प्रोग्राम की थौरमदा DC थौबाल अहंथेम सुभाष IAS MSCB लिमिटेड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की प्रेसिडेंट पंगम्बम रंजीत सिंह वाइस प्रेसिडेंट वाई सुभाष चंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर थौबाल टिकन अमदी MSCB लिमिटेड की डिप्टी जनरल मैनेजर L अंगुवना प्रेसिडेंट मेंबर्स सिंह सरुक याकी थरम अदुदा वांगालंदर डिस्ट्रिक्ट थौबाल अहंथेम सुभाष IAS ना हाई भारत लेंगांगना लौमी सिमी सिंगदा पीबा सखत थौरांग सिंगी मनुंगदा KCC की खुथांगदा पीरिबा लोन असिना ख्वाइदगी कानबा अमा ओइरे लमदम असिदा लैरिबा बैंक सिंगना लौमी सिमी सिंगना लोन सिंगलक्लोई हाइदुना लोन पीबिद्रबसु मणिपुर की लेहाव असिदगी हौखिबा सही हुमुगा तरेट सुरबा MSCB लिमिटेड नदी लिसांग सिना लौमी सिंगदा सही अमदा सेंदोई सादा मरीदा लोन पीदना लाकली MSCB ना लौमी सिंगदा थमलिबा थाजबा असि मांगदनबा पीरिबा लोन अदु हाइनसी नदुना मतम साना लोन सिंगदोकपगी हाइनबी थम्बियु लोइना मखाताना लोन लौथेदुना चाखोतना होनबियु हाइना लोन लौरिबा लौमी सिंगदा अपील तौके सोसाइटी सिंग सोसाइटी सिंगी मेंबर होइबा पुनमसे कारबाबा वैहोगनी है माई थमजगे अखोइना लोन सिंगफ्रबा मथंग थवादा पैसा लाओय बैंक अमतना मरुइना खग चावबा बैंक सिंगा अखोइगी फार्मर की ने है गुंबा बैंक से लोनी सिंग से लोन पीनी दे है सिंगोय है के कोसल है मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की थाई गे पीरा लापनी जिक्सु पीरी मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना नखोइदा थमनिबा थाजबदो मांगन बिगन वहाइनी ngasi loan pikibasing adude thoksom lorembam GPLMPCS की member taret lupa lakh ani ga lising yang kai taret tentha GPLMPSC की member taret mapanda lupa lakh ahum ga lising humudra ga nipan model GPLMPCS limited की member tara lupa lakh nipan ga lising ani sapam GPLMPCS limited की member kun ga tarukta lupa lakh tara ga lising yang kai ga nithoi लमदिंग सेरापुर GPLMPCS लिमिटेड की मेंबर तरेता लुपा लाख अहुम लिसिंग कुन खाबोक पार्ट 1 GPMPCS लिमिटेड की मेंबर तरेता लुपा लाख तरेत का लिसिंग यांखै मरी अमदी अथोकपम GPLMPCS लिमिटेड की मेंबर मरीदा लुपा लाख अमग लिसिंग मरफु तरुक पुन्न लुपा लाख कुंथ्रा का तरेत लिसिंग निफु मापन की सेनफम नि ngasi जिरबाम की बाउपरादा JMC की मल्टी यूटिलिटी ऑडिटोरियम हॉल दा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिरबाम सिंधुना जिरबाम डिस्ट्रिक्ट लैबा विलेज डिफेंस फोर्स BDF पर्सनल साम सुमन तरेता मणिपुर स्टेट असिदा अहानबो ओइना जिरबाम की डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार IAS ना चीफ गेस्ट ओइदुना सेमिस्टर की हक्सेल टेंगबांग की सिंह खुसिनखरे थरमदुदा जिरबाम की डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार IAS SPA घनश्याम शर्मा IPS 39 असम राइफल की CO आकाश कुमार जिरबाम डिस्ट्रिक्ट की CMO TH भारत सिंह जिरबाम VDF वेलफेयर एसोसिएशन की चीफ लीगल एडवाइजर A बीरेन सिंह जिरबाम VDF गार्जियंस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट S सुशीला देवी अमदी ऑल जिरबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट M ब्रजकांत सिंह चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट स्पेशल गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखी थरम की चीफ गेस्ट कृष्ण कुमार IAS ना हाइकिबदा CMHT कार्ड असिना अखोइदा हक्सेल कन्ननबगी कानब कया अमा फंगब ngमहलगनी
ngasi VDF kidamakta SP na honaduna CMHD card piriba si thagat ningai ni haiki Tharomgi presidential gi warol pirna e Ghanshyam Sharma IPS na haikibada ngasi Jirbam dis sigi achouba mateng loinana ahanba oina aikhoigi VDF ta CMHD card ase yanthokpa ngambasi yamna nungaijai haiki uniform da leiba aikhoidi haksang phattaba yade maram aduna haksang phanaba honaba tai haiduna ngasi CMHD card sina karigumba ana ayek yarakpa matamda kanaba piragani haiba wafamsu fongdokki Manipur asi sakhot lambida North East State singi makta mang thana salamba state amani adubu thok leba irang asina maram oiraga sakhot pathinthare haina Manipur grida leba 69 suba CRPF ki commandant Bajranglal na phonokre CRPF na paring naina sathrakpa civic action program gi manung sana haingang makha lekai youth club social integrity organizing club Mongjam ga khusam naduna haingang kontha makha lekai model club ta pangthok kiba khana nenebagi mifamda wafam ase mahang phonglok kibani tharamadu da Bajranglal na ga na makha taraduna Manipur da hojik thok liba irang ase loisinduna sakhotpagi lambida amatoina sangba mathautai lan tawna kedaunungda sakhotpa ngamloi haike आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम उसी में सिमट के रह जाएंगे हमें दुनिया के मानचित्र पे हिंदुस्तान को ऊंचा उठाना है तो सबसे पहले हमें अपने समाज को एकत्रित करना है और समाज में कई ग्रुप होते हैं कई जाति प्रजाति उसमें रहती है छोटे छोटे ट्राइब्स उसमें होते हैं कई धर्म के लोग रहते हैं इसी का नाम तो डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान जो Thoromadu manung sana haingang kontha makha lekai model club aduda hangba relief camp ta CRPF ki commandant Bajranglal ngab angang singi damakta football sing amadi atopa polam singsu piki Lebak asigi konung New Delhi gi Ramlila Maidan gi parliament Ramlila Maidan dagi Parliament House hayeng November gi tang ahumda state kaya dagi lakpa government employees lak kaya na saruk yaduna satkadoriba mass rally asida saruk yaruna ba Jirbam district ki pawbi ani yauna satkiba delegate ngase yuk pung 3 taba matamda all Delhi railway station da thunglaba matamda Delhi da hanat thungduna leriba Manipur Government Services Federation Manipur Government Higher Secondary Lecturers Welfare Association Manipur na taram okre Taram Opagi Tharamga Mari Lainana Manipur Government Services Federation Manipur General Secretary Purunjit Laryang Bamna Haikibada Hayeng Delhi gi Ramlila Maidan da Pangthokadoriba Bharat Pumbagi Achoba Mass Rally asida saruk yanaba Manipur Government Services Federation Manipur gi team ngasi ayuk all Delhi railway station da asoengam yaudana Jirbam district ki delegation thunglaba asida taram oksabaga loinana Paumi Singh pubirabagi damaktasu thagatpa phonok chari haiki Saruk Yakibi Manipur Government Services Federation Manipur gi Treasurer Aribam Indubala Devina Hai Hayeng Ramlila Medianda Bharat Pumbagi Mioi Lak Ama Hen Bana National Pension Scheme NPS ki Mahutta Hanagi Ariba All Pension Scheme OPS Sanhan Bill Amadi 8 Pay Commission Sanhan Bill Haiba Demand Taunaba Mass Rally Asida Saruk Yanaba Ikoi Laksabani Loinana Asoba Rally Asida Nupin Hena Saruk Yaduna Asoba Kongsat Asi Chatsagani Haina Pongdoki Delhi Mass Rally Asida Jirbam District ki oina saruk yaribi delegate Bhartina Haikibada Aikoi employees sing asigi rightful oiba demand asi pibinaba haiduna rally asida saruk yaba laksabani maramaduna India government rightful oiba demand sing asi pibiu haiba wafam kayasu Pongdoki Lembir pa yaw punta ato kumatik agat pa madimong ayaw pondok chari loya na hayengi tawudo mayam sin sige damagta akwek koren khana nay na ba ato musu tokagani ato kaloy na about the accommodation the fooding everything ato arrange tawna mayam na everybody participate tawagi saruk yabagi may pahan na magi tharom mayam sila puna magna mating pangbigani Lamlaida International Thaki Stadium ama Sanam Damak Lamlai Kendra MLA KS Ibom Sana Lamlai gi Kunjas Singaloina Stadium Sava Yaba Mapam Yangshin Kre
गैलरी यावना मतम सुनब मोंग सागदब स्टेडियम सानबगीदमक लमलाई सानपुंग येंखी खोंसेट अदुगा मरी लेना एमएलए इबोम साना लमलाई कंस्टिट्युएंसी असी ममिंग लेरब सानरी कया पुथोकपा ngamkraba lamdam amani loinena lakadaba sahi sing asidasu ahenba mamiंग leiba sanara kaya puthokpa ngamnaba nauna sagadar stadium asai atubada urep uyum tamduna thabak horagani haike tha taruk suraklaba sinkuki narco terrorist singna manipur gi apunbagi saktambu singnaduna sathrakpa attack amagi saruk ama oina october 18 लिसिंग सुना कुलुमदोइदा मोरेदा पोस्टिंग तादना मणिपुर की सक्तम कायदनबा अमदी लैंगाक असिगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन तौनबा होनरिबा एसडीपीओ सिंगथाम आनंदबु ना कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना नोंवेन कापतना पुंसी पिखमनहन खिबा थवंगबो यूनाइटेड प्रोटेक्शन कमिटी नंबोना अकन बमोंगदा कंडेम तौई हाइना यूनाइटेड प्रोटेक्शन कमिटी नंबोना थादरो परसेल अमना हाइरी सेवलसिना मखा ताना हाइरिबना मिहात असिदा सेनबा सिंग अमदी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग मोरे अमदी मणिपुर की मफम पुनमक्तगी मणिपुर लैंगाकना तकथोखिगदबनी करिगुंबा ngamdaba थोकलबदी मणिपुर की लैंगाक असि लैपाक मियामदा सिनबिरो लैपाक मियामना खुसमनदुना ngamnaba तकथोकसरगे हौजिक पालिबा लैंगाक असिना खंजिन बिगदबदी एसडीपीओ सिंगथाम आनंद सिंगा अमदी मोरे टाउन तमना संगसिनबदा स्टेट सिक्योरिटी फोर्स सिंगदा काबलेखिबा नोंगै मरु सिंग अदु एसडीपीओ सिंगथाम आनंद सिंग अमदी हौजिक सोक्तुना लाइकनदुना लैरिबा सेक्रेटरी पर्सनल अहुम अदु खक्तदा नते लैंगाक असिदसुनी हाइबसि काउदबा फै लैंगाक असिदा खुद थारकलबा पावबदा तुमिना लैसिनबा हाइबसि लैपाक यामगी पुनसिदगी इसा सौक्रिन हेना ममल यामी हाइबगा सब मानै लैंगाक अमा लैरि हाइबा अदु लैपाक मियामदा थबक ओइना उत्के हाइबदी मणिपुर थुगाइनबा फोंगना होनरिबा इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम IDLF वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल अमदी मणिपुर थुगाइनबा होनरिबा कुकी CSO सिंग अमदी स्टूडेंट यूनियन सिंगसु अनलॉफुल ओइबा ऑर्गेनाइजेशन हाइना लैंगाकना लाउथोकदबनी सिंगथाम आनंद सिंह मिहात की मायोक्ता सेमखिबा JSC against the killing of SDPO Singtham Anand Singhana Laukiba Warep Singh United Protection Committee Nambol support Tawi JSC asina lengak asida thamlakiba demand sing thakiba matamgi manungda lengakna thabakta onthokta taragadi UPC Nambolna lepak miyamga loinana khusamnaduna akanba khongjang sing changsilagani haike lamlai चालुगी इराबोट पार्कता लेबा इराबोट मेमोरियल कम्युनिटी हॉल दा अमुकोगी मियंग मखादा IEDUCO अमदी पलेम न सिंदुना वे फॉरवर्ड की कैंपेन पांगथोखरे थरमदुदा मणिपुर हौजिक ओरिबा फियोंगी मतांगदा अमुकोना लौरिबा थौदांग अमसुंग फिरेप अमुकोना भारत लेंगा की मखादा थमलिबा डिमांड सिंगी मतांगदा वांगलोय सिंगना मियामदा खंगनकी अमुकोना थमलिबा डिमांड सिंग असि अहानबदा अथुबा मतमदा खुलाई पाइदुना हाना सुनबा तौरिबा से लेफनबा अनिसुबदा वाथोगसिना हक्थेंगना सोहलबा मयुम मकई लौ इंखोल अमसुंग लनथुम मांग ताख्रबा मफम खंगदना लांजेनरिबा मियोय सिंगिदमक्ता मतेंग पीबा खुंदा लेता हनबगी थबक पाइखतपा अमसुंग मसागी हरकफमदा हजिलहनबा अहुम सुबदा भारत संविधान की अहुम सुबा आर्टिकल सेमदोकपा आर्टिकल असिना भारत की स्टेट अमगी बाउंड्री सेमदोकपा ngambagi शक्ति पीरी मरम अदुना आर्टिकल 3 असिना मणिपुर की ngamkhaibu thugaige haiba yadnaba आर्टिकल 3 असिदा क्लोज अमा हापसिनदुना मणिपुर अपुनबगी ngamkhai asi saktam ngaktuna thambagi wafam मरी सुबदा मणिपुर की अमसुंग भारत की सिक्योरिटी ngak senaba ain kain sangsilagliba mitop sing khadoknaba NRC अथुबदा sanhalu manga subada district recognition तौदुना कानू फुरुपता युमफम ओइबा पॉलिटिकल यूनिट लेहनदबा हाना सदर हिल्स हाइदुना लेरंबा कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट असि सेमदोकपा अमदी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट असि नौना सेमदोकतुना अपिक अपिकपा कांगलुप मसा सिंह हाइबदी चुरचांपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना खुंडारिबा कोम जिरु आइमोल अमदी कबुइना सिंहबा कांगलुप कयागी अवाबा सिंह कोहनबा होनबा तंगाई फदबा थबक सिंह पाइखतपा तरुक सुबदा स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन सेम्बा मोरे अमसुंग बैहांग असि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन जोन ओइना थमगदबनी मरमदे स्पेशल इकोनॉमी की जोन अमा ओइबा अमदी कांगलुप कयाना खुंदाबा मफम ओइबना मसी यामनमक
mathau tai tare subada community reserve forest ngak senba nipan subada narco trade amadi paktak nar popi thaba thingba asini hairi Thawal district ki khambok khungangi bihu lokol salam lokol kaifa lokol umaro lokol na singba tongan ba lokol singda ising sauna maram oiraga lokol sing asigi lopari lising aniromdi lokpa yadabu phim da leire lokol sing asigi mayai da leriba ising khong thambal angangbi kenel asi lomi singna sengdoktuna ising singthakina ba honabda lenga ki makai da gisu mateng pangbina ba lomi singna mari leinaba singi poning sing silaklei ngasi lokol asigi lomi singna kenel asida leriba ising asi singthakina ba khambok Pradhan Singh amadi Zila Parishad ki mateng loinana sengdokpa hauduna lombi lup ki president kundrakpa momona haikibada lakol sing asigi lokpa yaraba phau sing asi ising na thumjin duna leire thambal angang bi kenel asida ising sithok ki daba sithok kadaba asisu hup mayam ama haujin maramna sengdokna ba honabada lombi sing da awaba mo oinare haujik kenel ase mapung phana sengdokpa ngamloidabagi phibam da leire maram asina MLA amadi mari leinaba authority singna awaba mayok nariba lomi sing asigidamakta khanbiraga tungkoiba yaba mongda lehonaba yaba mijeng changbiyo haike musu pradhan singh di mati ngalo koi lomi parjama yamna suje subu haujabani ado khuni machi mapung phan subu ngamoi dore maram aduna khoi subu de sum lep na sujani hari basi tungkoi bu yarna ba mari leinaba authority singna MLA na amadi ki agriculture department singba authority yengbirga khongsi tungkoi lebi ana ba tingthok bina ba singjari adu na hoji ko na napisi phanba da so mating pangbina ba MLA ki mafam da sa koina Moirangthem Jila ko walomi amna phonuk khibada hojik lau khaw yarak laba matam asida ising chawruk padagi khaw yadaduna leire kenel asi tengthok tuna ising chawriba asi Chithok kidragadi lau sing asi ngangbagi phibam da leire ngasi mak Pradhan Singh Jila Parishad member gi mateng lauduna tengthokna ba honari adubu lenga asina lomi singi khanbiraga tungkoibe aba mongda semiduna kenel asi matiksana thambirabadi lomi singda hena nungaiba amadi oigani haike Oktanaba African swine fever Laina asina maram oirega sikhiba ox singi compensation mari leinaba department sub manana preview loina sample test taunaba lokhot khraga hojik phawba result laktabagi khudongsa daba mayok nariga si koknaba African swine fever gi virus test taunaba certified oiba machine ama Manipur da thambiyo haina Manipur Progressive Pig Farmers Association gi joint secretary L Vidyasagar na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokba paw infam amada mahang makhata na hai laina asina maram oirega sikhiba ok sing veterinary department na sample collect tawbada amadi yengsinba kaya amsu yauri epicenter oiriba mafam natraga farm adu khaktada laklaga anaba ok lokhotuna test tawbani adubu epicenter adugi akoibda leiriba atoppa farm dadi department na laktuna yengsinba natte hairiba African swine fever gi outbreak asi sahi asina ahan banate adubu mamang sahi dasu thengnakraba ngaktani adu department na mathau taba thabak matik sana paikhattaba na maram oiraga lainat layong asi hena makha tana sathrak pani handaki outbreak asina asiga mari lainana sample collect taunaba department na lakhot khiba oksing adu khaktamak compensation phangbagi mami tari punamak asigi yeng laga piggery section da Laiduna ok loiriba farmers sing ok loiba tokpa yana lairiba asi toktanaba lengak asina compensation loina pebiu loina mafam kayada mathau tawdana lairiba veterinary dispensary sing asi mathau tohonbiu haiki akoi su khama tan lagi ko kahin baju market ta yona ba mi lebi na boleh ke ba ana koi department su koi asum sumaina ko sokpa myangsi koi postmortem na hokta ba na postmortem dai na test maru da shi ko polisi du kita consider taro india government gi sai gi rule gi matung na ta state ki apnari funding wo su ba koi farmers sing adu economic sing ju kita mateng pang bi na koi mai ko ga se farmers association na problem da apil tam
Community Health Center CHC की ठाकता upgrade power तरोम लबा वांगु लाइफम hospital असिदा मियाम ना अना लायेंगी मतंग दा अवाब मदी खुदोंसा दब कया मायक नदुना लाइरिंगई दा hospital असिगी अमत तंगारबा gynecology की डॉक्टर ए श्याम चंद्र बुजिर बाम दा ट्रांसफर तबु यारोय मरी लेनब सिंगना खुंगंग असिगी लाइट लाइर प्रजा मियाम की यंगबिदुना खुदकता हंदोकदबनी हाइना hospital management committee ना फोंगद्रोकली hospital management committee की chairman यावना committee की मियोइसिंग अमदी लमदमदुगी मियामना hospital असिदा अना लायेंगबदा मियामना थेंगनरिबा खुदोंसादबा असिगी मतांगदा कमिटी की मेंबर ए अंगौसराना हाई hospital असि ममांगी लेंगाकी मतमदुगी हेल्थ मिनिस्टर ओरंबा एल जयंत कुमारना CHC दा पुखटपिरम लबसु ngasi phawba mathau taba leifam thokpa doctors nurse amadi atai staff sing yauna infrastructure sing basing khudingmak amata thambidana leiri angusana hai hospital asida gynecology doctor amakhakhtang leiriba asi atopada transfer tawkhrabadi khungangi manungsan sangsinna leiriba loji loya da leiriba nupi singi khwaidagi aruba tanpham oiriba miron bi singi doctor amma phawba leitrabadi kanada layengani hayaduna hospital asidagi gynecology doctor amakadribasi sarkarna lokthok ke haibasi nupi aikhoi sijakro haibani masi yaba sungam ngamloi haina phongdokke अखोगी लोजिंग लोया दा लेरिबा नुपी सिंगी ख्वाइदगी मरु ओइबा तामफम ओरिबा मिरोन बिगी डॉक्टर से वंगुदा अमत लेटर दे अखोय कनाना लायंग बिगनी नुपी गी असुक लुखराबा नुपी गी दमक्ता सीबा संगबा अनि गी लंगदाय दा लेरिबा असि गुमलाबा डॉक्टर सिबु सरकारना लखथोक पिरगा अतोपा जगादा ट्रांसफर थागनी हाना तरोइबा ऑर्डर से अखोय जाबा सुंगांग ngamjaroi हाबसिमा ngasi mahiroi luk marina jirbam higher secondary school yengsin basatpada contract lecturer oina thau puduna laiba oja sing gi tha tara tret ki pe phangdana mathau toromba thengnaki haina ngasi desam jirbangwi office ta pangthokhiba paw infam amada desam jirbangwi president bilapsna pawmi singna phongdokrei mang makha ta na haikibada oja sing aduna phongdokpagi matung ina haukiba June 2022 dagi ngasi phawda mahiroi singbu takpi tambiduna normal duty tawduna lakli haukiba 2022 January thada regularization gi order thokpiduna April gi tang ama 2023 dagi regular pay sanaba order thokibasu laikre adubu leiba kirang asina process losin bidri hairiba asi atubu matamda mari leinaba authority singna miyeng sangbiduna atubuda service ki pay pithoktana leiba si academic ka mari leinaba oibana pacing asi pithok piu asuk sangna kathok tuna lak ibo oja sing asi aikhoina ikai khomna pham thoi government na so hena miyeng sangbi duna oja sing na lodba thodang sing asi khangbi duna phangpham thokpa pacing asi pitok pham thoi natraga masina nomadi academic atmosphere da akai ba lakani sahi ama hena khangduna laklaba sida hojik phawba pithoktuna lariba asi nungaitaba phawi loina school asida subject kya gi oja gi award pa kaya laiba asi mari leinaba singna miyeng sangbiu award pa oja leibana oja singna masagi suti laukhiba tamda subject kya class tawbu phangduna leiri amasung school asigi non teaching staff masing wa na leibana maram oiduna oja na non teaching gi thabak kaya tawbusu thengnarki loina laboratory asigi lab attendant sing leitamna lab asi mathau ningthina tawduna leiri school asigi building gi phibam aduki matik phibam soksile amasung boundary fencing gi soksile phibam asisu mari leinaba authority amadi concerned minister na miyeng sangbiu haina phongdoke kainogi aikogi hojik leiriba science ki laboratory asidi semjin bagi apoi nasu yam chawna ure masidi semjin basu loi haibana so principal asu phongdokire hojik haning bagi wall fencing asi matam bachuna na so loina building asi so matam bachuna na amadi wall fencing asi so matam bachuna na semjan biu haina so mari gi mai kai de jeri opposition india gi maru eba member am oiriba aam admi party AAP bu congress singba nabjot singh siduna kanna hunduna ngangkre enforcement directorate edina excise policy ga mari lena Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal bu kauki amadi top party leader kaya buna hojik judicial custody da thamli haiba wafam thamduna siduna haikibada AAP na singba Delhi government na pukatlak kiba excise policy asi tha ahung manung da withdraw tawgada bani policy asi implement tarok kibada
करीगुम्बा अरानब खर याउखी AAP ना पावर पायरकपदा हाइखिबदी यू असे कॉलेज सिंग स्कूल सिंग नत्रगा धर्म की ओइबा मफम सिंग मनाक्ता योलहलोय लीगल पॉलिसी वाटोक्ता AAPSC सॉरी और सिना जोरी हाइबदु ओइरबने हाइना हानगी पंजाब कांग्रेस चिफ सिद्धू नवजीत सिंह सिद्धू ना हाइकी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का मरी लेना वाहन पाहंग तौनबा ई दिना सेमिस्टर केजरीवाल बु ngasi कौबदा लाखिद्रे महांगना एजेंसी दा इरक्खिबदा महापु कौरिबदु आइन काय अमदि मदु राजनीति की सारौनी लमायनी पानबा सेमिस्टर केजरीवाल की सेरल अदु ई दिना एग्जामिन तौखी अमदि एजेंसी ना समन तौबगी नौना से थाबा ngami हाइकी हमास की मगोक थोंबा लीडर अमन हाइखिबदा अक्टोबर 3 की इजराइल दा लंदाख्रिबा अदुगुमना हन मसिंग खंगदना एटेक चथकिगनी अक्टोबर 3 ता लैंड एयर अमसुंग सीदा लान चथकिबनी लानफम मसिदा मियोय लिसिंग अमग सामरी हेन हाटख्रे अक्टोबर 19 दा लेबनीज टीवी चैनल LBC दा हमास की वांगलोय गाजी हमन हाइखिबदा लांदाखिबदुदा अखोय इकाइब पोक्ते इजराइल पराम तंबिगनी हजिन हजिन लांदाखिगनी अरब अमदी इस्लामिक नेशन सिंगदा पॉलिटिकल कैटास्ट्रॉफ अमा ओइरिबा इजराइल बु लोइसिन बाहाइबसी मखोगी पांडमनी इजराइल लेबसिना मखोगी वाहली ई ताहली अमदी पी ताहली मरमदुना अक्टोबर 3 थोखिबा लांजंग अदुगुम मसिंग थिबा ngамदना सथखिगनी अखोई दी शहीद सिंगी लेबाकनी मसिगिदमक साउथोक्सै हाइके हौजिक अरोइबदा मरोइ पाउ अहुन पिजरी मणिपुर की फिवम से लोइसिनबा डबल स्टैंडर्ड सरकार असिना थबक पाइखत्रबदी पॉलिटिकल पार्टी तराना मियावी महूत सिंधुना वारेप लौरगनी हाइना केएस सांतना फोंदोखरे A roadmap for restoration of normalcy in Manipur haiba hiramda nomigoiba academic discussion ama pangtokre थौबाल डिस्ट्रिक्ट की लोमी मरफुग तरुक्ता लुपा लाख कुंथ्राग तरेट लिसिंग निफुग मापन की सेंफम की लोन यंथोक्रे लोइनना दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी था अहुम की मनुंगदा विड्रॉ तौगदबनी हाइना कांग्रेस लुसिंगबा नवजोत सिंह सिद्धूना हाइख्रे ngasigiday imes parum sanduk sabab matang asir loijere miyambu amuk hanna kurumjari